no wawi gollitirde ndiyam ɗan fi tamorgol haray mana salligagol haray tamamuye makko on ko bonɗo. Sifa ɗin ɓe janni en ɓawo ga wonde si neɗɗo tamike julɗo haray o heddike hoore laaɓal makko fanni o heɓari ndiyam. Neɗɗo tamiɗo ka heɓi ndiyam wo haray dewe makko ɗo golliduno e tamamuye on kan no selli ono haray tamamuye on o haaɗi ɗon. Haray tamamuye on kan ko ha ɗon ari o feƴƴata ɗon. ɓe makani en kadi e toɓɓere nde sakkitinoɗen nden ida faqada almaa fi makanihi aw sayyaratihi aw fi l'amakin alqariba minhu mislu almazari'i walmuhattat والآبار وغيرها أو غلب على ظنه عدم وجود الماء فيتيمم ولا شيء عليه. Ndeɗo toɓɓere no andini en wonde na yontigi wi tummi ndaari ɗo mi yiyani ndiyam ko yo ɗaɓɓu o ɗaɓɓa takko makko ɗon, so wasama heɓugol ndiyam ɗan takko makko ɗon on tuma noon o taamo. ɗum ɗo woni ko himmi ko jangunoɗen kon arten e finande nden hande. wa jaza llahu almuallifa khayra aljaza, yalla yoɓɓe ko moƴƴe joddi. ɓe maki man wajada ma'an li gayrihi fayunzaru ila urfi nnas in kana al-amru wasiyan tawadda wa in kana ghayra dhalika tayammama. Man wajada ma'an li gayrihi, kala heɓuɗo ndiyam ko salligora tawa ndiyam ɗan non na kanko jeyɗam. Alma'u li gayrihi yani sahibul ma gayruhu, jon ndiyam ɗan harana kanko o heɓiɗan ndiyam ɗon haray ɗon fa yunzaru ila urfi nnas, ɗon ko yo ndaare ko yimɓe ɓe gandira ko yimɓe nden ɗon nokkure. joni ɗe wawi wonde nokkure ko tawata ndiyam no weli heɓude, ndiyam lella, ndiyam no woodi suffisant, ka tawata ɓe yimɓe ɗon ay sa hibbaniɓe siyowal ndiyam e leydi on sonkata fi ɗum. andi on ɗon a ƴettantamo yeru satalde ndiyam salligora o adda haala ka. Daron nokkeligo e alhaaliji go wano o karti ka wonɗen ɗo. Min wa fewndo mi ari ɗo meɓirari noon ko menen woni sakkitiɓe arde ɗo ɓen, kono min yiyano ka ley mangoje jiinji koyɗe mum no taƴa haɓɓa ndiyam no siwi nde ka wena sintine ndiyam ɗan. A sikkure fewndo on sahi ɗon si goɗɗo sodi jiinuru taƴi koyngal go hayki taƴi ngala haɓɓi udditi ƴetti chiffon ukki nder ton yogi di ndiyam e loope ka ko loyru ari siwi ɗon ha heɓi siyowal tew ndiyam, sa memayɗan ko be disoɗa jom majjan ka. On tuma a nanay no fi siyowal ndiyam no waɗi ha yimɓe wardi pirete no. Si tawi koye on ɗon alhaali neɗɗo woni aray ɗon kadi ñawore makko nden ko ñawore goo. Min urfi nnas, hara yimɓe ndin ɗon leydi ɗon wiye kamɓe ɓe okkorta ndiyam salligorɗam. Jon noon a hawri e ndiyam ɗan kono jeyɓe ɗan ɗan ɓe newnata jom pompi en, jom koloyru en, jom ɓundu en. Heno waɗi sharia fermement interdit goɗɗo okkorede ɗon ta salligorɗam. In kana al-amru wasiyan, si tawi fiyake on no yaaji ɓe mana no anda hiɗa wawi salligorde ɗan hara memminari haala, ɓe maki tawadda yo salligorɗan ndiyam ɗan o heɓi ɗon. haray ɗon landaki be ɗaɓɓita jom majjan toroɗa ɗan, ɓe famodiri. haray ɗon landaki ma be mi ɗaɓɓita jon ndiyam ɗan mi yiida mi inna ene ha joni hiɗon ka wonno ɗon ɗon ndiyam monta meme, ɓe inna hihi mi feƴƴa, ma ɓe inna no joni mi firti ɗum, ma ene ha joni ɓe ala jaɓude nden ndiyam mum salligore ka wiye hihi, ma wiye ha joni ɓe newni. Famodiri. Mara tawa pompi on no udditi o sokaki o waɗaka bogoro, kono jom pompi on no togi fewndo on sahi ɗon ƴowgugol ɗon ɗum kan no wodi ka jom forage en hara ɓe waɗi leerji ka ƴogete ɗon. Si tawi leer ka jon ndiyam ɗan wi ɗon wota ƴooge yoni haray no harman ma salligorgol ɗan ndiyam ɗon. Est ce que en famodiri? wona yartu wiya mi juulay woni wona Allah jeyma jey ndiyam jeylam
wona Allah mi woni rewde la fi ko Allah wonɗa rewde e ngel goɗɗo on ko be o newnade ka akhdari to eɗen gandi ceerno no yewta en fi aklu amwali nnasi bi gayri tibi nafs ka a wana jawdi tum kala ko goɗɗo jeyi no harmi ka ƴetta gollitira a disakimo o okkarima ma o jokkintinari konngol mi hokki ko ɗon ɗo si tawi fiyake on no yaaji haray ɗo yontigi salligo wa in kana gayra dhalika si tawi laatike na non wayi c'est difficile hara difficulté no e mum ɓe makita yammama haray yo julɗo yo taamo en famodiri moƴƴa kala ka tawi alhaali ma on a heɓi ndiyan ɗan kono na an jeyɗan gollitirgol ɗan hiɗa andi addata probléme salligo gollitirgol ɗan adday haala adday probléme ma no tonga haray ɗon taamo fi ndiyan no ɗon haray ko ñawore hombo jogiɗa alladi lam yajidil maa haray ko ñawore mo heɓari ndiyan jogiɗa ma ɗum aren eno faamugo kadi ardata e bange oɗo masala mo ceerno on seɗani en ɗo joni ndiyan heɓike sayi unkuno faaɗi pat fiya tawe waɓu to on akhirul waktu on fiya heɓumo ɗo ko heƴata ko tamagol salligi heƴata joni eno ndiyan ɗan ka nder koloyru ma a heno pompi on ma a heno ɗan ka kiivji kono be natoye ka nder cour sotte ma ɗum be saabiwal adde sotte nennagol ma ɗon hana ndiyan ɗon ara tawoye joni waktu o yalti wano futuro haɗa ko ɗum ɗo waɗa wadde terto fi ndiyan ɗan tamoɗa e famodiri ɗo kadi woni firogo e firo yanñirtego o masala mo ceerno on cikki yeeso meɗen ɗo yo Allah yoɓɓo ko moƴƴi en joddi e jeenayabum ɗum ɓe maki wa yajibu ala man yastatiu shira al ma'i an yatatahhara bil ma'i joni ka fi ƴettugol salligi ma ka lootagol longal ma ka salligagol ani ƴettugol salligi ko takkitorɗan ɗan salligorɗan ɗan ko salligagol ngol ɓantirɗan janaba ɗan ko lootorɗan longal ɗan ɓe wi wa yajibu hino waɗɗi alaman yastatiu taaqanaɗo shira al ma'i ittugol buuɗi sooda ndiyan ɗan ande tatahara bil ma'i nde o laɓɓinorta ndiyan ɗan mana joni ndiyan ɗo alaka uddite tun alaka ñeɗe tun alaka yaha ñeɗa tun alaka yaha ƴoga tun yeru ndiyan ko heɓoto kon ko yeyeteɗam e famodiri ara wiya gasi onon ɗo ɓayo yeeyay ndiyan accu aden tamo ara ya bonni awwalu shay'in taltafitu ilayhi arande hunde fof ko yeƴƴitantoɗa taw ko yarli a heɓay coggu ndiyan ɗan si tawi a heɓay coggu ndiyan ɗan hara lorra iwtirantama ɓawo nde soduɗa ndiyan ɗan aray ko ya sodu ndiyan ɗan salligoɗa tama muye dagantako ma ɗon en famodiri ɗo kadi ƴehurgoji no woodi ka katato sari sa gollitire ndiyan ɗan a yoɓay ma joni yeƴƴitoɗen ɗo fop tawen bidorru hay woturu ndiyan ala ndiyan ala bidorru hay woturu alaka pompi alaka koloyru alaka kivji en dari e o kurɗo e oɗa kuur e oɗo kuur en yiyari piyoɓe birki ɓe da en tawi ɓe ala ndiyan kono noon ceerno mahdiyu e monsieur ba en no yeeyude ndiyan sachet ka hiɗa mari 500 haray ɗon na yatamo ko ya sodu ndiyan ɗan julajo on heɓa ɗon heɓa ndiyan ɗan o gandi fa in lam tajidu ma an so heɓari ndiyan ko sanga tawi on tigi heɓari ndiyan ɗan ma o wawata ɗan heɓude mafhum ko sanga tawi on tigi heɓari ndiyan ɗan ma ɗum wurin o wawata ɗan heɓude few ko ɗo wiya fata yammamu sa'idan tayyiban yo tamo wa yajibu ala man yastatiu hino waɗɗi e dow taaqanaɗo shira alma'i sodugol ndiyan ko salligorta kon an yatatahhara nde o laɓɓinorta bil ma'i ndiyam oɗo harayno harmanimo tamagol ɗo kadi en faami kono joni ndiyan ala few alaka kawtal alaka julirde ɗo alaka pompi alaka koloyru alaka kiwji alaka chantier ɗa yeru ndiyan ko wodi kon ɗo ko yeyeteɗam nan
sa itti ɗon 500 nga sodi shashi ko salligete kono pasi ma di lellay ɗo e koya waɗay teppere ɗo e dibrika waɗay teppere haray ko ɗum ɗo waɗa wadde haray ko ya tamo a ƴetti ñawore mo heɓari ndiyam e wawi addude ɗo misal go kadi ñawore raɓɓinude joni wano mo motoru mamo otowal ngal falama sofude motoru ɗum falama sofude ɗo sa heɓari haysi ko sachet ɗiɗi ndiyam lowuɗa machine gon ɗo nattetama ɗum noon ka yurɗa ɗon pusugol machine gon no wondi e tampere seppugol ngol kan eɓɓotako aray ɗon ko ya yarnu machine on tamoɗa mi famodiri ma wiye ndiyam heɓike kono ɗon kano liɓude goɗɗo ɗo ma an tigi wonɗo salligade on eɗa ɗonɗa sa salligorike ɗan ɗo heɓata ko yara ko ɗan ɗo pet joni noon ko ɗan ɗo ndiyam pet heɓi hiɗa ɗonɗa ɗon ka tiɗuka ko ɗan ɗo tun kadi heɓoto ko ɗan ɗo tun heɓi ko ɗan ɗo tun heɓoto hiɗa ɗonɗa hiɗa foddi e salligi hiɗa ande e salligi aray ko ayyuhuma tuqaddim ɗiɗo ɗiɗi ko honɗum gardinta ko ittugol ɗon ka kanka ko salligagol aray ko ya ittu ɗon ka yilta wonki kin o gelike ko ya yiltu wonki kin sabu wonki kin kan ala ka rewa sina ki yara kono an no wodi ka rewa tamamuye no wodi ka rewa ka haray ko noon o masala ɗo ko noon o yajiri e toɓɓere sappaɓere nden ɓe maaki ida hadara alma'u asna'a as-salati fa in qata salatahu summa tawadda'a bilma'i wa a'ada as-salata fa huwa afdalu wa in akmala salatahu fa salatuhu sahiha o masala ɗo ñande wayirɗen finade en hawjuno yewtuɗen mo kono jakay mo arde yeeso ɓe wi ida hadara alma'u ndiyam ɗan heɓike joni ndiyam ari asna as-salat tawa taminoɗo hino ka nder julde andi ngal damal ɗo fof gonɗen jangude ko fi tamamuye alhaali tamiɗo ka e ko sellinta tamamuye ko hattatame ko ɗum wonɗen jangude ɗo goɗɗungo ala ɗo teŋe dimo e korɗo ala ɗo samba maayi o acci kumba e sira e sara mo be ko mari ɗum ala nde ɗo finande o aya ɗo ko poɗeteɗo ko yirguinteɗo ala ɗo ko fi tamamuye e tamiɗo kalas joni noon no ɓe wi neɗɗo tamiɗo hino juulude himo ka nder julde tun ndiyam heɓo andi o fuɗɗike julde masalan ko geeƴo heɓi darde ma o heɓi darde ɗiɗi ma o habbiri o gaynari hay darde nden kono o heɓi fatiha e simore ma wurin o heɓi takbiratul ihram o waɗi istiftahu salat on ndiyam ɗo ngara joni noon ndiyam ari ka pompi ma pay koyno sooƴa ma ɓe nama min heɓani en ndiyam joni noon en fuɗɗike juulide tamamuye on ko nen ñawore ni ɓe wi fa in qata salatahu oɗo neɗɗo tamiɗo no juulude so taƴi julde makko nin summa tawadda o salligori bilma'i ndiyam ɗan wa aada salata wari o filliti julde nden fa huwa afdalu ko ɗum ɓuri moƴƴude famodiri o gandi o gaynari julde ka huwa dakhila salat ɓay ɓe wi asna as-salat ko e nder julde nden o gaynari imma o heɓi darde ma emo heddori darde ma emo fecci julde nden hakkude ndiyam heɓo ko tamamuye o wonno juulidude so taƴi julde makko nden ɗon o yehi o salligike o ari o watti o fuɗɗitike julde nden ɗon na tokkoygol ye wigol ari mi juuli ɗiɗi joni ko ɗiɗi mi heddori si neɗɗo yalti tun e julde so o ari ko i aada ko yo fuɗɗito koko wonde yiɗe ɗe janga ɗo ɗum no newani en sabu wuri jangi janga buyno wawi pratiqueude ɗum sabu ɗuɗugol wuridugol e alhaali on ne sabu ko yete kon circonstance on millier on kono no wodi yimɓe ɗum no complicani ɓe ha feƴƴitikerol hitande men testayno radio on Freetown ɗo omo nanto no wiye Voice of Islam min Allah tabaraka wa taala no jeeya ɓe Allah tawnuno fewndo radio adda tun Sierra Leone hani mo essayede mo testede mo waɗede essayage hay place ka wonata e heɓaki ko gouvernement luɓuno ɗon e bâtiment ministère d'agriculture ɓenano agriculture building ɗon hari ko ɗon ɓe luɓi men chambre min waɗe radio on ko wajotono ɗon ko min Cheikh Zaki Kalon e Cheikh Farouk e Cheikh Ibrahim Bari e mawɓe meɗen no Sierra Leone no wiyeteno Cheikh Bari e docteur Makka
e